hongeye kumvikana imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cya Ukraine kiri gufashwa n'abacancuro ba Nato b'uburengerazuba mu duce twamaze kwamburwa igisirikare cya Ukraine mu burasirazuba. Imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu mujyi wa Solidar ndetse n'agace ka Atimoviski gaherereye mu burasirazuba bwa Ukraine. Ni nako kandi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwiga ku mushinga wo kohereza ibifaru byiswe Aburahamu, bimwe mu bifaru bigezweho bifite ikoranabuhanga ryo hejuru, bikaba byafasha igisirikare cya Ukraine gukomeza guhangana n'igisirikare cy'Uburusiya. Ni nako kandi bitangazamakuru bikomeye bikomeje kuvuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kurunda intwaro ku mugabane w'Uburayi, ndetse umubare munini w'ibifaru kabuhariwe ukaba wamaze kugezwa mu bihugu bitandukanye bigize umuryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato biri hafi y'igihugu cy'Uburusiya. Mwabyumvishe nshuti sakadasohoka ku munsi wa 324 igisirikare cy'Uburusiya gitangije intambara rutura ku butaka bwa Ukraine. Mudutiza amatwi dusesengure paje z'amakuru akomeye, amakuru agaruka kuri politiki na diplomasi ku rwego mpuzamahanga, aho twibanda ku bikorwa byihariye bya gisirikare Perezida Vladimir Putin yatangije tariki 24 z'ukwa kabiri. Imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu mujyi wa Solidar ubwo igisirikare cya Ukraine cyageragezaga kwigarura uyu mujyi gifashijwe n'abacancuro b'uburengerazuba, ariko abakomando kabuhariwe barinze uyu mujyi babarizwa mu itsinda ry'umutwe wa Wagner Group bakaba bongeye kwereka igisirikare cya Ukraine ko bidashoboka ko uyu mujyi wakongera ugasubira mu maboko y'igisirikare cya Ukraine. Ni nyuma y'uko bivuzwe ko uyu mujyi wa Solidar kuba wigaruriwe n'igisirikare cy'Uburusiya bigiye kugorana cyane ku gisirikare cya Ukraine kuba cyakomeza kurinda umurwa mukuru Kiev, dore ko uyu mujyi wa Solidar urimo amayira menshi aca munsi y'ubutaka akinjira mu murwa mukuru Kiev, kandi aya mayira akaba ashobora gucishwamo imodoka z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya. Bikaba bivugwa ko igisirikare cy'Uburusiya gishobora kwifashisha izi nzira kikaba cyakwinjira mu murwa mukuru Kiev. Akaba ariyo mpamvu igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba Nato bakomeje kurwana inkundura mu rwego rwo kwisubiza uyu mujyi wa Solidar uri mu maboko y'abacancuro b'umutwe w'ibanga wa Perezida Vladimir Putin wa Wagner Group. Ni nako kandi intwaro nini n'into zongeye kumvikana mu gace ka Atimoviski nako kamaze kwigarurwa n'igisirikare cy'Uburusiya gaherereye mu burasirazuba muri Donbass. Aka gace kabarizwa mu gice cyometswe ku gihugu cy'Uburusiya kabarizwagamo ibirindo bikomeye by'igisirikare cya Ukraine, kakaba kamaze kugera mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'imirwano ikomeye. Igisirikare cya Ukraine kikaba gikomeje kurwana ngo cyisubiza aka gace, dore ko aka gace kafashaga igisirikare cya Ukraine kugaba ibitero bitandukanye mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine bwamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Atimoviski kakaba ari agace gaherereye muri Donetsk, kakaba ari kamwe mu bice by'uburasirazuba byabarizwagamo ibirindo bikomeye by'igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba Nato, ariko igisirikare cy'Uburusiya mu rwego rwo kwirukana abasirikare bose ba Ukraine mu bice bibarizwamo abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya, kakaba kamaze kujya mu maboko y'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Gusa igisirikare cya Ukraine gifashijwe n'abacancuro ba Nato kikaba gikomeje guhangana kireba uburyo cyakwisubiza aka gace, dore ko kafashaga igisirikare cya Ukraine kugaba ibitero bitandukanye mu burasirazuba ndetse n'ibice bimwe na bimwe by'amajyepfo y'igihugu cya Ukraine biri kuberamo imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cya Ukraine n'abacancuro b'uburengerazuba. Ni nako kandi ku rundi ruhande muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwiga ku mushinga wo kohereza ibifaru byiswe Aburahamu, bimwe mu bifaru biri mu bubiko bw'intwaro bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite ikoranabuhanga ryo hejuru. Biravuga ko iyi yaba ari intambwe ikomeye yabikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba yohereje ibi bifaru byiswe Aburahamu, zikaba ari zimwe mu ntwaro zaba zikomeye ziri gukoreshwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Gusa kuri iyi ngingo igihugu cy'Uburusiya kikaba cyongeye kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'Uburusiya Maria Zakharova yaburiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitonda mu bikorwa byo gukomeza kohereza bimwe mu bitwaro bishobora kurasa ku butaka bw'Uburusiya, aho yavuze ko ibi bitwaro bishobora gutuma igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanga mu kaga gakomeye. Ni nako kandi nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize ubwoba ko zishobora kwisanga mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya zatangiye kurunda ibitwaro bikomeye ku mugabane w'Uburayi, biravuga ko ibifaru kabuhariwe byaba byamaze kugezwa mu bihugu bitandukanye bibarizwa mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato biherereye ku mugabane w'Uburayi hafi y'imipaka y'igihugu cy'Uburusiya. Ibi byose bikaba bikomeje kugaragaza uburyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje kwitegura intambara n'igihugu cy'Uburusiya, ari nako bakomeza gushotora Uburusiya bakomeza gufasha Ukraine mu ntambara bahanganyemo n'igisirikare cy'Uburusiya, ndetse bakirengagiza umuburo wa Perezida Vladimir Putin aho yaburiye ibihugu by'uburengerazuba babwira ko bashobora kwisanga mu ntambara ikomeye n'igihugu cy'Uburusiya. Imirwano ikomeye yongeye kumvikana mu mujyi wa Solidar ubwo igisirikare cya Ukraine cyageragezaga kwigarura uyu mujyi gifashijwe n'abacancuro b'uburengerazuba, ariko abakomando kabuhariwe barinze uyu mujyi babarizwa mu itsinda ry'umutwe wa Wagner Group
bakaba bongeye kwereka igisirikare cya Ukraine ko bidashoboka ko uyu mujyi wakongera ugasubira mu maboko y'igisirikare cya Ukraine. Ni nyuma yuko bivuzwe ko uyu mujyi wa Solidar kuba wigaruriwe n'igisirikare cy'Uburusiya bigiye kugorana cyane ku gisirikare cya Ukraine kuba cyakomeza kurinda umurwa mukuru Kiev, dore ko uyu mujyi wa Solidar urimo amayira menshi aca munsi y'ubutaka akinjira mu murwa mukuru Kiev, kandi aya mayira akaba ashobora gucishwamo imodoka z'intambara z'igisirikare cy'Uburusiya. Bikaba bivugwa ko igisirikare cy'Uburusiya gishobora kwifashisha izi nzira kikaba cyakwinjira mu murwa mukuru Kiev. Akaba ariyo mpamvu igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba Nato bakomeje kurwana inkundura mu rwego rwo kwisubiza uyu mujyi wa Solidar uri mu maboko y'abacancuro b'umutwe w'ibanga wa Perezida Vladimir Putin wa Wagner Group. Ni nako kandi intwaro nini n'into zongeye kumvikana mu gace ka Atimovsk nako kamaze kwigarurwa n'igisirikare cy'Uburusiya gaherereye mu burasirazuba muri Donbass. Aka gace kabarizwa mu gice cyometswe ku gihugu cy'Uburusiya kabarizwagamo ibirindo bikomeye by'igisirikare cya Ukraine, kakaba kamaze kugera mu maboko y'igisirikare cy'Uburusiya nyuma y'imirwano ikomeye. Igisirikare cya Ukraine kikaba gikomeje kurwana ngo kisubiza aka gace, dore ko aka gace kafashaga igisirikare cya Ukraine kugaba ibitero bitandukanye mu burasirazuba bw'igihugu cya Ukraine bwamaze komekwa ku gihugu cy'Uburusiya. Atimovsk kakaba ari agace gaherereye muri Donetsk, kakaba ari kamwe mu bice by'uburasirazuba byabarizwagamo ibirindo bikomeye by'igisirikare cya Ukraine ndetse n'abacancuro ba Nato, ariko igisirikare cy'Uburusiya mu rwego rwo kwirukana abasirikare bose ba Ukraine mu bice bibarizwamo abaturage bavuga ururimi rw'Ikirusiya, kakaba kamaze kujya mu maboko y'igisirikare cya Perezida Vladimir Putin. Gusa igisirikare cya Ukraine gifashijwe n'abacancuro ba Nato kikaba gikomeje guhangana kireba uburyo cyakwisubiza aka gace, dore ko kafashaga igisirikare cya Ukraine kugaba ibitero bitandukanye mu burasirazuba ndetse n'ibice bimwe na bimwe by'amajyepfo y'igihugu cya Ukraine biri kuberamo imirwano ikomeye hagati y'igisirikare cy'Uburusiya ndetse n'igisirikare cya Ukraine n'abacancuro b'uburengerazuba. Ni nako kandi ku rundi ruhande muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bari kwiga ku mushinga wo kohereza ibifaru byiswe Aburahamu, bimwe mu bifaru biri mu bubiko bw'intwaro bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika bifite ikoranabuhanga ryo hejuru. Biravuga ko iyi yaba ari intambwe ikomeye yabikozwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gihe yaba yohereje ibi bifaru byiswe Aburahamu, zikaba ari zimwe mu ntwaro zaba zikomeye ziri gukoreshwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Ukraine. Gusa kuri iyi ngingo igihugu cy'Uburusiya kikaba cyongeye kuburira Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubwo umuvugizi wa Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga mu gihugu cy'Uburusiya Maria Zakharova yaburiraga Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwitonda mu bikorwa byo gukomeza kohereza bimwe mu bitwaro bishobora kurasa ku butaka bw'Uburusiya, aho yavuze ko ibi bitwaro bishobora gutuma igihugu cy'Uburusiya n'igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bisanga mu kaga gakomeye. Ni nako kandi nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigize ubwoba ko zishobora kwisanga mu ntambara n'igihugu cy'Uburusiya, zatangiye kurunda ibitwaro bikomeye ku mugabane w'Uburayi. Biravuga ko ibifaru kabuhariwe byaba byamaze kugezwa mu bihugu bitandukanye bibarizwa mu muryango w'ubutabarane mu bya gisirikare Nato biherereye ku mugabane w'Uburayi hafi y'imipaka y'igihugu cy'Uburusiya. Ibi byose bikaba bikomeje kugaragaza uburyo Leta